Haben favores, sedačky tam, že uvidíme. Vážení športoví diváci, srdečne vás vítame na dnešnom majstrovskom futbalovom zápase medzi TJ Družstevní Danová, TJ Turčianske Kračany. Hostia nastúpili v nasledovnej zostave. V bránke číslo 1 Peter Štrbák, 26 Radovan Mamoš, 5 Boris Baušiak, 3 Peter Gajdoš, 4 Milan Lučanský, 8 Dušan Jesenský, 2 Branislav Trebulan, 17 Marek Dubovec kapitán, 6 Michal Pánči, 99 Tomáš Nosák, 24 Tomáš Mažári. Striedačka hostí 9 Jakub Kalcov, 14 Marek Šenčer, 18 Vladimír Mazúr, 15 Tomáš Vrták, 18 Tomáš Latky, 38 Marek Skalák, 12 Michalko Majur. Domáci nastúpili v tejto zostave v bránke 30 Peter Ďanovský, 8 Ivan Švábik kapitán, 2 Dušan Boboš, 22 Branislav Šimko, 14 Andrej Ďanovský, 5 Marek Fleško, 18 Ondrej Kapitán.